ulum babu bakong di ulum bapau nam ya kabala jipuli hakapo berang di skul hakipo ke mensua lembaga subjek geografi ani nadu bala penkelano ikelendong lan di syllabus ki babul lesi kim tip shu sipang ni ulum laino lesi tang kitu ki trashnong ke marjan jong ni ulum di weli ki lum bapau nam ubodan haka cloud narpu juga East Jantaya District di ulum udan ki cloud ki betap bat ki jingdon ki mai mariang ki tenat hadu kata-kata hapo jong ni ulum tindak kaliang jong kesana perdi tourism economic development society kum kan lat menyalam ye ki pai ba man ajing tip ski pai ba ye ka spa mariang ka badan hapo jong ni ulum kala penlong ye ka trekking ka samit haki benta jong ni ulum nadu ka arfulai tarik hadu ka arsan tarik mentau benai ya kan dekat trekking balapan krek dekat sana perdi tourism economic development society long ya kejing ya kejat ki babun ki benta jong ni ulum ki bakentup ki klau ki betap ki gram ki kro ki wa ki be internet ki badan ki om ki basno clear bapen i ya kejing ruspa kamar yang hapo jong ni ulum ya kan dekat trekking la dayo jengben dekat juga wildlife kabupaten hapo East Jantaya District bal ayalam ru ia ketika trekking dai ba Chanbor Milo ibalog ranger officer ba M Serpu beat forest officer Sonapati beat house ba katen gut kinok tray jo ketika tanat trekam kibule semata kilong kali trekking kilong ba Shibor Walang ba tim gojok i hargat ru ke jenalang Dr. S Momin in charge CC clearan lembat kui pat kirang ba bagi sama nak senang bepe baru kibule semata ketika trekking kilong kejian ti ki klawi tak lum kiwa buat ki part kispak marang jong ulum keladan baru life wingot kenika klaru kadon ni kimran ki sim kido buat ki part kijing thau ki bakodor jong oblai kenika narpu wildlife sanctuary kadik sanctuary ka ba ar ka jing he agi pat ki badan ha ka jalla ka jing he ba ka jing ya jong ka kalong san khandai point khandai square kilometer di kabla itu ru da kasokan ada usnam arajar khatsau ubah KS Suchang Presiden ke Society buat ubah Takman L Gempat kelapan pau kuting sokman aingu yo blai kira ban pelong ikan di program kam juru kelapan pau kuting sokman aman wanra sya ka partai sya ka jella ya ka sma man ya ka badan kan ka klau bapau nam jok ka jella Yes, sir. Itu baik.
Kejinggat kejat kejongi ke tracking bala pelong daga Sunapadi Tourism and Economic Development Society. Laduk ke arpulai tarik mencisgi jong benai nombar senam arpulai ilami nang tena harta syarah bat ni samit ang teha kerja kejaka ke bahap apok kanarpu wildlife sanctuary. Di menin step ni bejang ini na kerja gilai ban yuk kejat ulum babu bakong atau ulum ubang ni temu suka society bat ni lang borok bai sementah kena kejing kejat ni kuat ban yuk kejat dan borok ni yo ban yuk kejat yang tahu ulum 26 ulum babu bakong. Di masjid bai sangkai sepangapang te ulum babu bakong menin lagi wan hiar kaki senisa walukha bat menni kami niyo ban samit ang ne hawalukha. Di mentah kadi kasih kawat ke balai ke sini alfantrik tahu benai nombar nam arpo apply menni nyedak ban Indonesia ban ibam jimbam ban mentah ni kremi nang ni nawa lukha nyek jat lenter haduk lai kenta ini poe hadung ini lepai sila jong ki misam ina kaliang jong ka society ban na kaliang jong ni barok ke bai si mentah kene ka jinge jat isnyo ban aingu nongkong yau try boleh nong bu nong thau bala sumar balari ni kijing dan kijing kram dan kenu kajing mah aingu yau boleh namar kena kajing lek pha bat kajing isnai kajong bat kumju ngasnyo ban ai kublai ro ya katnat wildlife department kebala guide ini kebala sendan ini tinlung ti ni kakene kijing kajat kijang ni nadu mencis ni menin bat menta kublai sibun ni ka wildlife department kebala ai jingbit ro ini dengan tracking bala ai jingbit ini dan jat ko kena ka kanarpo wildlife sanctuary berkunju ya borok di baya si mentah ngampa ban kok ban khat kateng wei kublai sibun ni pi bat ai bakani kijing jat ni mentah kasingin penkut no ka kejing penkut kijing mentah kasi thado bingin poe sala kejong kijing sam kublai sibun kublai si hajar ngo.